Keping Aceh nyonanggo merdeka, cukup bebahan batang hukum tan lena. Soyang bere soyang tegayang mat kuasa, rakyat jelata yang tanggung bencana. Nak temutan nasemu pohon ale sokam, dan kenang hukuman urang durjana. Rumah di tanah tadi caurang ditikam, pelanggaran ham hanale dinirna. Nanglo Aceh nyo tempat latihan, proyek percontohan angkatan bersenjata. Leyang kacarang bakmat meriam, meruno muprangan kokang senjata. Tragedi di tati coba bayangkan,